none atwakira amakuru atubwira ko General Obed Ngabo Wazalendo yiciye mu Rwanda irimo kubera Masisi. Amakuru aturuka ku mpande zitandukanye ava muri Kongo aremeza yuko General Obed Ngabo umwe mu bayobozi b'imitwe ya Wazalendo yaguye mu mirwano yabereye hafi y'ibirombe bya Lobaya muri teritwari ya Masisi. Ihuriro rya AFC M23 ryatangaje ko uyu muyobozi wa Wazalendo yiciye mu mirwano ikomeye cyane ikomeje guhuza impande zihanganye muri aka gace. Manzi Wiri umwe mu bayobozi ba AFC M23 yanditse ku mbuga nkoranyambaga yuko Obed Ngabo yaguye ku rugamba ndetse amuhuza n'abandi bayobozi b'inyeshyamba n'abasirikare bamaze kugwa muri iyi ntambara. Ni mu gihe kandi umunyamakuru Steve Wembe nawe yatangaje amakuru aturutse mu masoko atandukanye yemeza ko urupfu rwa General Obed Ngabo ko yaba yapfuye akaba ari umwe mu bayobozi b'ihuriro rya CRD kwa n'imitwe ya Wazalendo. Amakuru aturuka ku mbuga zigiriye AFC M23 avuga yuko uyu muyobozi rasuye mu mirwano yabereye mu bice bya Mahanga muri Masisi, aho ingabo za FARDC abarwanyi ba Wazalendo FDR ndetse n'ingabo z'Uburundi yakomeje guhangana na AFC M23. Ku rundi ruhande kandi bari bafatanyije na General Obed Ngabo nabo bemeye ko yaguye ku rugamba, avuga yuko yicwa ahitwa Kamubi mu gihe cy'imirwano ikomeye yabaye kuva kwa gatanu. General Obed Ngabo umwe mu bayobozi bazwi cyane imitwe yitwaje intwari ikorera muri Masisi. Izina rye ryakunze kuvugwa cyane ku bikorwa bya gisirikare byakorewe mu duce dutandukanye two muri Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane mu mirwano ihanganisha ihuriro rya Wazalendo ndetse n'abarwanyi ba AFC M23. Urupfu rwe kandi ruje mu gihe imirwano ikomeje gukaza umurego hafi ya Lobaya, agace gafite akamaro gakomeye cyane mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse no mu rugamba rwo kugenzura ibice bya Masisi. Abasenguzi kandi bavuga ko runo rupfu rw'umwe mu bayobozi ba Wazalendo rushobora kugira ingaruka zikomeye cyane kuri iyi mitwe yarayoboye, ariko nta kimenyetso cy'uko igiye guhagarara, ahubwo igiye gukomeza umurego bitewe n'uko bishe umusirikare wabo. Ngaye ngo kuri uyu musirikare witabye Imana yitwa General Obed Ngabo Wazalendo, akaba avuga yuko yabarashwe na AFC M23. Mbabwe ni karagaciye mu nyina cyari Obed, nayo ngiyi ni Obi Time News. Obi Time News.